السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محروة إلى إذن لوذا فيديو ونربطيمها ما شاء الله فرحنايو لكن نقنايو ما عرفتي like air condition عم نقنايو hair condition so ما شاء الله فرح تمها كاغا دقايا فيديو بسوس داود إن شاء الله. Hi guys, this is Hodan, sister Hodan. So I need to share with you guys today the hair moisturizer for putting your hair is clean. So watch the video. Thank you so much. I appreciate you for watching my video, and like, you share, you subscribe, and push the bell and the bell, and then you're gonna update for whatever I make every day. So inshallah, I try to all the time come in and make some video, and I'm gonna share it with you guys. So inshallah, watch the video. Okay, and this is the aloe vera. You know, everyone know this. This is avocado and banana and onion, piece onion, and 3 garlic, and where's the other one? It's lost. This is the garlic. Okay, this one all I want to make together. I want to use this blender. So also I need to use the coconut oil. This coconut oil is organic. You get it everywhere. Also here I have a water for the rice water. The rice water good for hair. So I don't add the rice, but I use the water. So the water rice is good for growing hair help. And also the onion. The garlics, they open the hair go up, the hole has it, the spot for growing the hair. So I want to use all together. So watch the video inshallah. والله waan salaamaya meeshan waxaan ku haystaa bariiska ma isticmaalayo laakiin biyihiisa ku jiro biyaha rabo inaan isticmaalo. halkan waxaan ku haystaa coconut oil waaye وأنا أقول في عين ما شاء الله تمه كروح بكدقاء ملبك يا جماعة مقال ملب مهستو أنت وقتنا وصور دلالنا يا إذا كنت رايا ولندر كان استعمال إن شاء الله موس على خيره أفكاد الله بحبة يصدق حب تونة يقبل بالسلام ما شاء الله وسكشيدة إن شاء الله أفكار هذا يأكل جرايا أفكار هذا جيسا تسكله هذا هاي ساسمك كده هذه ما شاء الله جيسا سماء تحت دلالة معان قرح بدنا كجرو يد كل يد يسبيده حتى وسكر كريا مرك ما شاء الله حين قنسة بحكي عن اتباع كده فك يد بيه حتى لعبة جوس وسبتاي مرك ما شاء الله بحكي عن ودعته jirka u dhistaa dadka u fiicnaysaa qurux eegsaas u jarjaraysaa dhareerka maartid dhareerkaas waa ka xoqanaynaa insha Allah. waxaan ku darayaa meeshaan ku shubanaya waan ka soo baxsaday isaan ku riday insha Allah. قاعدة كحقي ما شاء الله. ماشي أنا بحي وجرو كوكونات أويل كوا كدرية وحن أنا الشيء إن شاء الله. قاعدة قبل كثلاثة هذا هستا أنا ساعة وربع كويس لبعض ساعة 6 ساعة وافتردات كدق idinka arki doon ila soo tijaabiya bilaha ujeedaan waxay noqotay laak smooth amal ya ma sha Allah ujeedaan waa soo shiiday see noqotay eegi waa ka daadiyay حبكي وأكدات شيء مركا بحي عدا مركا أنا كدادي
marka waan ku darayaa ukuntiya ku dhex daray inaa waxaan rabaa aan ku shiido balandarka iskula celinaa insha allah laba xabaan rabaa inaan ku darsado ukuntiya saa ogtiin ma ukunta maasha allah karibtaa timaha shiny u yeeshaa iyo glowy ka dhigaysaa nafaqaa inaba caadiheen waay okay balandarkeygii waa ku shubayaa ukuntiyaa ku jirta yaa la socdayaa mar labaadaa shiidaa markaas okay daawasho wacan videogan sida loo sameeyay kala soco videoga insha allah kama hordhicin insha allah bal khair iyo barwaaqo idinkaga tagay see you guys next time insha allah the next video so it's not just cook only sometimes you have to add puree hair and face mask everything so insha allah your body, you care your body, care your hair, care your healthy everything inshallah. See you again next video inshallah. Thank you so much. I appreciate all the time you subscribe and share and like in the comment of my video. I say to you guys thank you so much. I appreciate that. I have a good day. See you next time inshallah, next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asxaabteyda dhamaan nabad iyo khayr idinkaga tagay.